Reka amakuru yacu tuyahere muri Iran, ahavugwa amakuru ko yaba iri kwigana ikoranabuhanga ry'igisasu cya GBU-57 cy'Abanyamerika, gifatwa nk'igikomeye cyane kubera ubushobozi bwacyo bwo gusenya ibirindiro byubatswe munsi y'ubutaka. Mu gihe isi ikomeje guhanga amaso umwuka mubi hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amakuru avuga ko Tehran yaba iri kugerageza kwigana igisasu cya Amerika cyo mu bwoko bwa GBU-57 akomeje guteza impaka zikomeye. Nubwo ayo makuru ataremezwa ku buryo bwigenga, inzobere mu ntwaro zivuga ko ashobora kuba ari ikimenyetso cy'ihinduka rikomeye mu rugamba rw'ikoranabuhanga rya gisirikare. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko Iran ishobora kuba yarabonye ibisasu bya Amerika bitaturitse nyuma y'ibitero byo mu 2025, ikaba iri kubyigaho mu buryo buzwi nka reverse engineering. Uyu akaba ari umuco usanzwe ukoreshwa n'ibihugu bifite ubushobozi mu bya gisirikare, gufata ikoranabuhanga ry'undi ukarisesengura, ukaryigana cyangwa ukarivugurura. Iran ifite amateka muri uru rwego, cyane cyane mu bijyanye n'indege zitagira abapilote, aho yigeze kwigana iz'Abanyamerika nka RQ-170. Igisasu GBU-57 cy'Abanyamerika gifatwa nk'icyihariye kubera ubushobozi bwacyo bwo kurimbura ibirindiro byubatswe mu butaka bwimbitse. Gishobora gucengera metero nyinshi mu butaka mbere yo guturika, kikaba kigenewe kurasa ibigo bya nucleaire n'ibirindiro byihishe, ndetse giterwa n'indege zidasanzwe nka B-2 Spirit. Ni imwe mu ntwaro zatumye Amerika igira ububasha bwo kurwanya ibirindiro byimbitse cyane Iran yubatse munsi y'ubutaka. Inzobere mu by'intwaro zigaragaza ko nubwo Iran yaba itarabasha gukora kopi yuzuye ya GBU-57, hari ingaruka zikomeye zishobora kubaho, nko kwihutisha intambara y'ikoranabuhanga, kongera ubwirinzi bwa Iran, no guhindura imbaraga mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Joseph Kabila yavuze icyo agiye gukorera Amerika nyuma y'uko imufatiye ibihano. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ari mu bibazo bikomeje gufata indi ntera nyuma y'ibihano bikomeye yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibintu byateje impaka ndende mu bya politike n'ubutabera ku rwego mpuzamahanga. Ku wa 30 Mata 2026, Minisiteri y'Imari ya Amerika yatangaje ko yafatiye ibihano Kabila, birimo kumubuza kujya i Washington no gufatira imitungo yose ashobora kuba afite muri icyo gihugu. Ibi byafashwe nk'icyemezo gikomeye cyane ko cyashingiye ku byo Amerika ivuga ko ari uruhare rwe mu guhungabanya umutekano wa RDC binyuze mu bufasha ashinjwa guha ihuriro rya AFC M23. Amakuru yatangajwe agaragaza ko kuva muri Gicurasi 2025, Kabila yaba atuye mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'iri huriro, ndetse ko yaba yaragerageje guhuza imbaraga za politike zigamije gukura Perezida Felix Tshisekedi ku butegetsi. Ibi birego byatumye ubutegetsi bwa Amerika bufata icyemezo cyo kumushyiraho igitutu gikomeye. Icyakora ibiro bya Kabila ntibyatinze gusohora itangazo risubiza kuri ibi bihano, ribyamagana bikomeye. Ryavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite, ko byuzuye inyungu za politike kandi ko nta bimenyetso bifatika byigeze bitangwa. Byongeyeho kandi ko Perezida Joseph Kabila afite uburenganzira bwo gusaba abanyamategeko be gufata ingamba z'amategeko zigamije guhagarika icyemezo yafatiwe,
gusaba ibimenyetso bigenzuwe bigaragaza icyashingiweho, kurinda icyubahiro cye, amateka ye n'uruhare afite mu mutekano wa RDC. Ibi bije bikurikira indi nkubiri y'ibibazo by'ubutabera Kabila amaze igihe ahanganye nabyo. Muri Nzeri 2025, urukiko rwa gisirikare rwa RDC rwamukatiye igihano cy'urupfu rumuhamya ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu. Icyo gihe Kabila yahise atera utwatsi uwo mwanzuro, avuga ko nta kimenyetso na kimwe gifatika cyawushingiyeho. Ibiro bye byibukije ko kumugerekaho ibyaha bidafite gihamya bidashobora gukemura ikibazo cy'umutekano muke uri muri RDC, ahubwo ko hakenewe inzira zishingiye ku kuri, ubutabera n'ubwiyunge. Mu gihe ibi byose bikomeje, haracyari kwibazwa ku cyerekezo cy'uru rubanza ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane ku bijyanye n'ubushobozi Kabila ashobora gukoresha mu rwego rw'amategeko kugira ngo arengere uburenganzira bwe no gusubiza icyubahiro cye ku ruhando mpuzamahanga. Tukiri muri Congo kandi, umutwe w'inyeshyamba za CRP wahaye umuburo ukomeye ingabo za FARDC. Intara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yongeye kugaragaramo ibibazo bikomeye by'umutekano, nubwo mu minsi ishize hari habaye ibiganiro by'amahoro byabereye i Kampala muri Uganda. Umutwe wa Convention pour la Révolution Populaire CRP watangaje ko aho ibintu byari byitezwe kugana ku ituze, ahubwo byarushijeho gukomera mu makimbirane n'imirwano. Mu itangazo ryashyizweho umukono na Pierre Anyorito Ugwaru ku wa mbere Gicurasi 2026, CRP ivuga ko yitabiriye ibiganiro byabaye kuva tariki ya 20 kugeza ku ya 25 Mata 2026, byari bigamije gushaka ibisubizo by'ibibazo by'umutekano muke muri Ituri. Nubwo ibyo biganiro byari byitezweho umusaruro mwiza, CRP ivuga ko muri icyo gihe nyine ingabo zayo zagabweho ibitero byinshi kandi byateguwe. CRP ivuga ko yabifashe nk'ibikorwa byo gushotorana, bituma nayo isubiza ishaka kwirwanaho. Icyateye impungenge kurushaho ni ibirego bikomeye CRP ishinja abayobozi ba gisirikare n'imitwe yitwaje intwaro gukorera abasivile, harimo ibikorwa by'ubwicanyi. Uyu mutwe uvuga ko hari abantu bakomeye bashinjwa kuba inyuma y'ayo mahano, harimo umuyobozi wa gisirikare mu ntara ya Ituri, Lieutenant General John Luboya Basazuba na Desire Sengedu. CRP yakomeje ivuga ko abishwe bagera kuri 48 naho abakomeretse bo barenga 200, mu gihe abandi benshi baburiwe irengero nyuma yo guhungira mu mashyamba. CRP yatanze umuburo ukomeye, aho ivuga ko mu gihe nta gikozwe ishobora gufata izindi ngamba. Ibi byose bibaye mu gihe ibiganiro by'amahoro byabereye i Kampala byari byatanze icyizere ko hashobora kuboneka umuti w'ibi bibazo. Ariko uko ibintu bikomeje kugenda, haracyari impungenge ko amahoro atari hafi kugerwaho, mu gihe impande zirebwa n'ibi birego zitaragira icyo zibivugaho cyangwa ngo habeho iperereza ryigenga. Abaturage bo muri Ituri bakomeje kuba mu bwoba bwinshi, bibaza niba hari igisubizo kirambye kizaboneka, mu gihe umutekano wabo ukomeje guhungabana umunsi ku munsi. FARDC yo iravuga ko yarashe drone ya M23 mu Minembwe, ikanafata umusirikare udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda. Imirwano ikomeje gufata indi ntera mu misozi miremire ya Minembwe, aho ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zatangaje ko zarashe drone yifashishwaga n'umutwe wa M23
mu gikorwa cyabereye mu majyaruguru y'aka gace ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atangwa n'igisirikare cya FARDC agaragaza ko iki gikorwa cyabaye ku wa gatanu tariki ya 24 Mata 2026, aho iyi drone yafashwe mbere y'uko igera ku ntego yayo. Umuvugizi w'ingabo muri ako karere Lieutenant Mbuyi Kalonji Rigani yavuze ko iyo drone yari igamije kugaba igitero ku birindiro by'ingabo za FARDC biherereye ahitwa Kakenge. Uretse kurasa iyi drone, igisirikare cya Congo cyatangaje ko mu gitero cyakurikiyeho cyabaye nk'igisubizo cyafatiwemo umwe mu basirikare b'ingabo zidasanzwe z'u Rwanda. Nubwo hatatangajwe amazina cyangwa andi makuru arambuye kuri uwo musirikare wafashwe, FARDC yashimangiye ko iki ari ikimenyetso cy'uko hari uruhare rw'ingabo z'amahanga mu mirwano iri kubera muri ako gace. Izi ngabo kandi zanenze bikomeye ibikorwa bya M23, zivuga ko binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga agamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Zasobanuye ko gukoresha indege zitagira abapilote mu gutera ibirindiro bya leta ari ugukomeza gushotorana no kurenga ku byo impande zombi zari zarumvikanyeho. Iyi mirwano ibaye mu gihe uturere twa Fizi, Uvira, Mwenga na Kabare dukomeje kuvugwamo imirwano ikomeye hagati y'impande zihanganye. Abaturage b'utwo duce bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara zirimo guhunga ingo zabo, kubura ibiribwa ndetse n'umutekano muke. Reka amakuru yacu tuyasoreze mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yahaye umugore we ishimwe ku munsi w'abakozi, aho avuga ko byaturutse ku muryango w'abibumbye. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ku wa gatanu tariki ya 1 Gicurasi yahaye ishimwe umugore we Angelique Ndayubaha mu rwego rwo kumushima nk'umukozi w'indashyikirwa wahize abandi. Ndayishimiye yamushimiriye mu birori byo kwizihiza umunsi w'abakozi wabereye kuri stade Intwari iherereye mu mujyi wa Bujumbura. Uyu mugabo asa nk'ukomoza ku gihembo umugore waheruka guhabwa n'umuryango w'abibumbye biciye mu muryango Bonne Action umugiraneza abereye umuyobozi, yumvikanishije ko amahanga adashobora guhishimwa umugore we hanyuma we ngo arimwime. Ndayishimiye wavuze ko atazi aho umugore we akura amafaranga y'amarundi miliyoni 15 yifashisha mu gukora ibyo bikorwa, yavuze ko icyo azi ari uko Ndayubaha ashyigikirwa nawe agashyigikira abandi. Ati ni byiza cyane, iyaba bizana mu muryango tuba duhiriwe. Uyu mugabo yavuze ko ahaye umugore we imbangukiragutabara kugira ngo nawe azayifashishe mu gufasha abaturage b'u Burundi. Ni n'aha dusoreje amakuru yacu, reka ngushimire wowe wabanye natwe kandi nkwibutsa gukanda subscribe ndetse na like kugira ngo utazacikwa n'amakuru yacu y'ubutaha.